megalayapost.news Muay Thai Association of Meghalaya kasengiu blai kalap deng borom ya kirang berkithai le kai Muay Thai jong kajela di balawan ra nam bat borom ya ka Meghalaya hadin bakila kurbun teliki takma balong sendan kum champion ha Kalampung 7th Umai National Youth Muay Thai Championship kabalong ha Uttarakhand nadu kashtarik hadu kasam tarik ujelio yakini kinui le kai la pedang subha do presiden ka Muay Thai Association of Meghalaya ba Angela Sun ha Indo Stadium Saiden harungkat kajung sakhilang jong kitkot ka association hikmi kikpa bat kibahi ha sam jong kinungi le kai ha kate Kalampung ka Meghalaya kelapa adu riup kundai ngut kinongi kura ban mi khmat halai tuli ki bentar jungi lekai kata ka komban wai kru ban mai muai kinoi lekai ka jela kilala ban pen iya la kasam bat kila khur hadu sispa nyu tuli ki takma ki bakentup isau pau tuli ki takma ksiar sau tuli ki takma rupa ban arpulai tuli ki takma rnong dagani ka jingyo khur sibun tuli ki takma ka kenhun jong ka Meghalaya klara sundon ni ka nam la du kum ka champion hakati ka national championship napdeng ki arp kundai tuli ki jela ki belawan ban mentalang hakaju ka por hakati ka Lempung ka bahe apan ku buram ru ika samla Alfonso Zinia Ruyang kabadai naga jela Meghalaya badai tang maka kabalayo khur takmar nong habami khmat ya kari India haka third Asian Youth Games kabala de banlong habarin nadu ka arpo artarik hadu laipo tarik urusau arajar arposan bad mentakan salai ban shimentaru haka IFMA Youth Muay Thai World Championship kaban salong hagris nadu kan riu tarik hadu kan riu tarik naiwi yang arajar arpun riu abu crunch kilal patai kubor buba Angela Sun ulapun payo ke jingsuk man ka bakrang bad ajing ro ya baro kinui le kai kibla treshitom banwan ra ya kini ke jingjom ulai ru ke jingero ya ka Directorate of Sports and Youth Affairs bad ya ka Meghalaya State Olympic Association namar ka jingkersyan ka bakila ai nadu ka basdang uba Angela Sun ulong ru ba ka association kandang beteng ban pentebit bat penkre khambhai kirang bat kithei le kai Muay Thai jong ka jela ulapun pa ba ka thong ka bakongsan menta ka long ban penkre na ka benta ka National Games ka ban salong house nam banwan kanang ba ka Meghalaya kanang la susu banwan ra bun teliki takma na ka tegarunsan ile kai ka bahe jong kari trophy naka Muay Thai Association of India ngayo nambang ngalawan represent na po Asian Game bat ngalajop ngalayo bronze medal bat ngadairu bayo medal banikong du jong ka Meghalaya berkawehi bangayaru represent jong ka Meghalaya berkawehi di banga banikong du banyo baru ngapoka Asian Game banyo represent di India na kaliang ka United Muay Thai Association of Meghalaya kaba kini kena juga ngilalay ban sibata ya kani ka Asian Game kabalong manhakani ako barin arpun trik adu live koi trik bunai Oktober ting lalay nang ni kandai spotuli state balay ban sibata hakati ka championship terai kadai kasin ka bankong ba Muay Thai ki yo ban rung hakani ban yo rung hakani ka game break Asian Game kabalong hapo barin wala keren ngamane dari so sorong menong ya kejela Meghalaya kadai tang na kejela Meghalaya kabala manura ya kenam bat ya burom ya kari hamtam ya United Muay Thai Association of Meghalaya yang so menong bana kaliang United Muay Thai Association kelap kup burom ya kani trophy kebra thoni awarded of honor kani kadai yang so menong na kaliang ka association ru nomor bangi na kaliang jungi ju ban kup burom ki kena pemakaran biang meneng phai biang cedin nomor baro ki kena ibeyo medal lang ne ki kena sayo ya kawa memento ka jimpun kup burom na kaliang ka association barkot ngatraim tau senam kinbon bah hadu sispa lai ngap cenai memento bansa jikena na ta penyebu pi pokok kena mo kamut bang sipriang burom tau ne kelakut mrai ka kamram jo ka association man la ka state tournament kami pelong niju pin kup burom ya ki kena ki way nadu ki referee nadu ki official ban nadu ki kena ki yo ki medal ki badai ka national ki badai international bagi badai ki Asian bakum ta ter yang soban ong kumni ngaong ba ai no I Alfonso bin kerna ubedai bakane nakam tadi balai kum patrai megalayapost.news